Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Shalom, shalom. Shalom. Watazamaji kule wanatutazama. Umejisikiaje kuwepo kuna ibada ya siku ya leo? Kwa kweli ibada ya siku ya leo imekuwa nzuri, tunaendelea vizuri, tumebarikiwa, tumemuona Mungu na neno lilikuwa nzuri. Vile kulingana na vile apostol ametuelezea, tukafanikiwa na tukajua vile tunafaa kuendelea katika hili neno. Sasa swali langu moja, mtumishi wa Mungu amefundisha kwamba ipo roho ambayo inasimama nyuma kabla hujafanya maamuzi. Je, umeshawahi kufanya maamuzi yoyote yale na ukatambua kwamba hapa kweli nimezingua? Kwa kweli kuna wakati mmoja nilifanya maamuzi kuhusu jambo fulani na nikawa na haraka sana kulifanya lile jambo, nikawa sijachukua nafasi ya kutafakari ama kufikiria nafanya nini, na mwishowe nilikuja kujuta juu si kuchukua muda wa kutafakari na kufikiria lile jambo kwa kina zaidi. Na tumemsikiliza mtumishi wa Mungu kwamba wakati anafanya maamuzi yake yale alifanya kukurupuka, lakini sasa wewe ambaye wanakutazama kule, watazamaji, unawashauri nini kwa kutokana kile ambacho kilikutokea baada ya kufanya maamuzi bila kufikiria? Ningetaka kuwashauri wale wanatusikiza ama kututazama, wakati unapofanya maamuzi yoyote yale, unachukua muda kutafakari na tena hata unaomba, unamuuliza Mungu kulingana na haya maamuzi ama lile jambo uko nalo, unauliza Mungu ufanye nini, na kulingana na neno lake lile linasema atatufundisha na kutushauri katika njia tutakayoiendea. Mungu ako na nafasi ya kukushauri, na kweli haya maamuzi yote utakayoyafanya, Mungu atakuwezesha na utakuwa na mwelekezo mzuri na utaendelea na lile jambo lako litafanikiwa. Asante sana, Mungu akubariki sana. Amina. Asante. Tumemsikiliza mtumishi wa Mungu huyu ambaye amezungumza mambo mengi. Jambo la kwanza, unahitaji kuomba kabla hujafanya maamuzi yako. Endapo umefikwa na jambo lolote lile, mshirikishe Mungu. Mungu ndio tegemezi lako, Mungu ndio wa kwanza kuni kila kitu chochote kile. Je, wewe ulishawahi kufanya maamuzi yoyote yale na ukafikiria maamuzi haya umezingua? Tuandike kwenye comment hapo. Asante sana, Mungu akubariki.